Yes, ndabashimiye mwebwe mwese nshuti za Seka TV, abantu bakomeza gukurikirana Seka TV bari impande n'impande z'isi, abari Canada ndabashimiye, abari Australia ndabashimiye, mukomeza kunyereka ko turi kumwe. Nge ndi Samuresi nk'ibisanzwe, reka twihute dukomeza i Kanombe. Aha ni mu mudugudu wa Rugari, akagari na Kanonko, ubwo habereye ibintu bidasanzwe rwose. Ubwo narindi kwigendera nk'ibisanzwe, umusore ukiri muto cyane w'imyaka rwose n'urubyiruko, byatunguye abantu benshi cyane kumva ari kugenda abwiriza ijambo ry'Imana kandi ari umusore. N'akandi gatangaza yakoze, yagiye yurira igiti nk'uko muri kubibona kuri ekara ku mashusho yanyu, yuriye igiti ajya hejuru cyane akajya abwiriza ijambo ry'Imana. Gusa ntitwabashije kuba twarikodinga amagambo yagendaga avuga, gusa twabajije abantu bari bahakubereye hafi aho ngaho, bagenda batubwira yuko uno musore rwose ngo agenda avuga yuko tugeze mu minsi ya nyuma, ngo abantu bagomba kwihana. Ni ibintu bidasanzwe muri makeya kuba umusore w'imyaka mike cyane agenda abwiriza ijambo ry'Imana. Nk'uko muri kubibona ukuntu bimeze, ari hejuru mu giti. Gusa biri kuvugwa yuko ngo yaba ari guhanura. Tuzi ukuntu ibintu bimeze, turi kugenda twegera ngo tubashe gusobanukirwa uko ibintu bimeze. Muri kubibona hejuru mu giti, umuntu rwose ari mu giti. Uno muntu bimeze bite ko ari mu giti? Ndabizi ni uwa hehe? umuntu muzi muri cyo kutanye n'abonye kwa Patience. Ni umuvugabutumwa se? Ni umusore? Bimeze bite? Muramuzi asanzwe asenga? Arahaza buri gihe. Buri gihe arahaza? Ntabwo ari buri gihe cyane. Ntabwo ari ubwa mbere aje? Ni ubwa gatatu niba atari ubwa kane. Ni inshuro nyinshi. Amezi atandatu araza. Ubusa haciye amezi atandatu ataza. Haciye ahubwo buri mezi atanu araza. Ari n'inshuro nk'eshanu. N'eshatu ariko. N'eshatu. hamaze kuboneka ikintu cyatumye Imana yongera kwicuza, cyatumye iremekira n'umuntu. Cyari ibintu bikomeye cyane, cyari ibintu ni kwa kundi umubyeyi yicuza ku byaha, yicuza ku byaha akicuza iyo ntiyaka kwishyura. Ubwo twagiraga amahirwe yo kubona yamanutse mu giti, twamusabye yuko twagirana ikiganiro gitoya cyane. Gusa yaje kutubwira yuko atari nonaha ngo gusa tuzashaka umwanya tugaruke tuganire nawe atubwire byinshi cyane. Gusa ntibyaje gutinda, mu mwanya waze gushira nk'amasaha nk'abiri yaje kuva muri cya giti amanuka hasi. Mwumve kimwe mu kiganiro genda gakorana n'abantu bari bamushungereye, dore yuko bari bumiwe babifashe nk'ibintu bidasanzwe. Arananyirashe asanga hejuru, kandi hariya ni handi hageraga Mose wenyine, uhageze agakubitwa n'inkuba. Uzajya ugaragara mu gihe nanjye nzajya niba gusezerano cyane ko nazongera kurimbuza icy'umwuzure, ikimenyetso cyo kuba umwuzure utagomba kubona umukororombya. Tugendeze